Ka Committee on Environment jong ka Mekhle Legislative Assembly ni kata ka committee ka bape ya ka jingkhu ya jing suba jong ka Mariang nanta kasi khar Patrick Unailar arjar arpo kale ban jurip ya ka karkhana Sainar ka badan Porwiang hapo West Kaskel District hakani ka jing ne jurip le don kat lukit khot jong ka committee ka bekentup ya ke MLA ne kalyang Sanshar ba komjuru ke MLA ne kalyang Persha lama kada hongni ba kani kadi karkhana ka blasang na du kisnam ke bladap batlasang ya ka haru jong ka Warwiang hakiba botali kisnam ki pajba jokan ka snong ba komjur kisnong ki mamarjan kelap yang Persha ya ka jingdon jokan ka karkhana namar kalawan ra ya ka jing jabo ampang ya kawa andai kalawan ra ru ya ka jing jabo jong kamariang bat khamtam me ya kal air ke bagi pajba kiring mesim haktai ke jaka Uba SK Sun chairman jokan ka committee ubalong ru MLA jokan moflang bat ubadan ru akaliang Sanshar habakan bekila patai khubor oleh tu mana kaliang joka committee ka le ban jurip ia ka ka karkhana hadin baki pajba jong ka than kela ujor ya ka jing sniu jong ka air ka bami ina ka karkhana hag joka por oleh tu baka ik baki gelap kalong ka ba kanika karkhana kala pen kan ki bubun teliki an bakam juru kladon ki por baka ai khubor thok shaki pajba Jingwan duni hari kumka environment committee kedai hadin jong tu ka komplain mengi kuat kubor ba kisnong di marjan jong kini ka wiang ki layatan dem ledu palastang menteri yang ya kini ka industrial unit di hadin kata ngilai panik information department ka Commerce Industries Department, like a pollution board, like a forest environment, but like a mining geology. The kaya bangi yo mangi ka information nang tu bolong ba bandron ni kini captive power plant dan kam ya dovyong, but ya dovyong lawan ra na po Andhra Pradesh. Nang ta susu ban pendon kam po kini ka Hero Alloy Industrial Unit kidon kam charcoal padu charcoal lawan ra Nagaland ke nang tapat kidon kam yu watts tu mauling atrai pietim yo turu kiongi state locally mean legal dan ri neglapo yang ni menta kidon kam doyong adu cispa artusan cispa lajusan metrik tang ciski but you doyong nakit locally okey gila badan ikut Islam Henry yau ni renga ikut charkur bagi orang kiwan ra napo Nagaland Henry direktor jong kini ka Central Pollution Control Board ulak wat ke jingtip bapo Nagaland undan kini ke charkur industri dan angta susu dai ke ba pensusi yengi kum committee kolong ba shwa ba kin ay kini consent but operate ya kini plant Baro kini ki equipments man monitor ya kini ka the air ke bami napo kini ka factory kum ni u kana ini ti kendian kum particulate matter nang sulfur dioxide oxide of nitrogen but mercury ya kini bro kelempat dan tang particulate matter tempat install adu nakaliang jong ba jam champliang oblong wi ni ka jaga ka committee oleh tu ba kawi ni ki jempeng kan an jaga ka karkhana kalong ba kam sim ladan ni ki kor ki bor kaban pen i ya ka jing jabo bar ka jing sni jong kal air namar manado jong naitung jong usnam obaladep hadu menta kani ka karkhana kam sim labo ya kini ki kor ki bor walada nakaliang jaga state pollution board klab tha iki bande komta Andang ilaya long kecil lah, ilai kikot kisla, ila pasai kikot kisla jom kene ke factory. Isem ba kadon pun bagi jingduna ha kene ke factory. Kini ki jingduna kin hab ban pelong ba ngin hab khang kerdep no ya kene ke factory. Kat hadu kata kapor ba kene ke factory ka penbiang ya ki kendon kat kum ka ain balabu jaga sorkar. De nilayo iki komplain na kini ki para nung sunong hande ba kiong bakimla ban ring besim shoot nama ba kat tedem bat ka pollution ka jur hadu kata da kumka committee nilai bishar haslo ngiladep ka jingelang shwa haslo nang tangi sawan sene batasi ke ga bang yo snow ka jingelang bat ke bang yiri ne ka pher baklaba abang iwan hang ne hamadan yi ya hita kiting
duna jong kani ka factory dei tangan ba ka tahu ni hak patong ya ka sarkar ba kade makan kham swai kani ka karkhana hadu makan da pendep swa ya kita ki kendon ka kendon ka ban ka ba concern ya kade ya kata ka ambient air monitoring equipment kata kemud ba kata ke mesin kani ke factory kalau ada bahkan hak kalau ada ban install ya kata ke mesin nado kasi ke ba penlong ya ka bukan penya ya ke factory dah kata ke mesin hila ban butin ba kani ke air ke badon saudong ya kani ke factory kalau kumno baka quality kalau katno kumbalong menta kedon karukom ban check ya kani ke air naka state pollution board hilap ba kaladon beyond ya ka permissible limits kata kabut ka permissible limit kani ka sanpo kay mata kani kalantam ite sanpo kita unit di nomor kata naga state pollution board kalau ai naga jingko ya kani ka factory bakal ban install ya kata ka machine nadu mencem 6 Julai dan nadu mencem 6 Julai hadu menta Julai August lapoi kabut kani ka factory kam sim sunyo ya ka order jong ka sarkar